Salam ma Bapak Inang, hubat tahaganupan. Selamat hari Minggu ma hubat tahaganupan. Perlu ipaduga kanami, ase tetap hitatene memakai masker, menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Napa dua hon ipaduga kanami, model kebaktianta aima model C, hata haporsayaon ni Nisianum Introtitus ni pasalmen 23 ayat sada pakon onom. Pasir hita madirita, riap ma hita jongjong. Mandoding hita haleluya nomor 470 sada ayat sada 2 4 pakon 5. Ibagas goran ni naiwata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanaon. Amen. Jehovah do si parmahan au, sing anjay huraman au. Ipatudu do au, bani sapalan na mombur, Anjaha itu butuh au hubah parsaranan. Ipahisar do tonduihu, Ito budo ahu banidalan hapintoron halani goran niin. Hagepe mardalan ahu bani lombang bagas ni hagolapan, sing mabiar ahu. Ay hamdo makasomani ahu, tukotmu pakon simambumu do namangapohi ahu. Hamdo namangidangi ahu ilobe ini musuhku. Iminati hamdo uluku, aja hasirnip do panginomanku. Dear layak apa hidup ni uhurdo, mangirik-irik ahu sadokah goluku. Jana si holdo marianan ahu i rumah ni Jehovah, sadokah ni dokahni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Ham Jehovah nai batasi permahan benami. Terima kasih ma isembahkon hanami hubamu. Halani iparmahani ham dohanami. Das hubani sadari on. Marhitei na pasirsir sehon haganup. Na perlu benami goluh nami. Iha terima kasih kon hanami do haganup panubusion muin. Marhitei persembahon nami panorang on. Halani ai. Ondos bamu ma persembahon nami on. Nagabe hitei nami mamuji pakon pasangap kon ham. Perguguhi janah ajari ham mahanami. Maka guluh kon der layak apa idop ni uhurmu. Nagabe hatari dahan ni hatari makasihon nami. Nadop mananda ham. Holong ma ateimu. Ham nai bata nami. Jalo ham matonggo pakon pangujion nami on. Marhitei Tuhan Yesus Kristus si permahan benami. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 304 ayat sada pakon 2. Martonggo mahita, sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami, na pasing janah pargogoh na sotarimbang. Ibagas unduk apa toruh ni uhur, roh doha nami masopot kon dosa nami na bagalin. Gati doha nami lang martenger ni uhur hubamu, maruhur sangsi, janah taruyun bani na masa itanoh on. Hotop dosoya pakop kopon muin ibahen hanami. Lang humbani gop ni ur nami makaholongi ham. Hapas singon, pakon hasitungan mupe gatido ipabutak hanami ibagas diri nami. Ay mahalani hagalekon pakon hurang ni hapor sayawan nami hubamu. Bani haganupan dosa namiin. Marpangulaki maurmu benan. Ibagas Yesus Kristus si hopkop hanami. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata. Paridop ni uhur apa parholong ate humbani ganup jolma. Iha si holi uhur mudo ase manggolu hanami ibagas holong. Damai apa kon halayakon. Tapi gatido hanami lang mangasup mandalan kon indop pak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe, lape songon na iharusuh kon. Buwe do halak na hiranan bani buah-buah ni hapor sayon nami. Hajong-jongon nami selaku garam pakon panondang.
Hinpe gati dolang ihaguluhkon hanami. Bani haganupan hahurangan pakon dosa namiin. Marpangan jumahamu ben nami. Riap mahita mangindo. Ham nai bata, hidup uhurmu baku pardosa on. Ham Tuhan nai bata Bapa nami. Simada kuasa apa nagok hasitongan. Doma ipilih ipapasing ham hanami. Marhitay anakmu Yesus Kristus. Tapi gati dolang hiajong-jong kon hanami pandiloon. Apa persuruh muin. Pikiran apa hurja nami ari-ari pe. Gati dolang songon ni harusuh kon ni uhurmu. Agi pasu-pasu na binere muin pe. Gati do ibahen hanami. Gabilaran lahu manundal kon ham. Rosi tanggung jawab nami lahu manramot kon nati nopamu. Marhitay na milistirihon lingkungan hidup. Hai pe gatido loley hanami. Bani haganupan panlausion namiin. Hidup mauhurmu huwen nami. Sasapham madosa namiin. Amen. Riap mahita mangindo. Ham nai bata, hidup uhurmu baku pardosa on. Tangaran jaha persaya hita mahata ni nai bata. Bagah-bagah pasal hasa sapan ni dosa. Tokindo hasa hutarikon ho. Tapi marhitay holong ni uhur na bagal. Patupuan kudoho. Sangah pargajak ni ringisku. Upanapkan tokin bohiku dopak ho. Tapi marhitay idop ni uhur si sadokah ni dokah ni. Idopan kudoho. Nini Jahoba si paluah ho. Ibagas holong ni nai bata, doma isa sa paganup dosata, halani ay, pataridah kon hitama, tanda-tanda ni perguluhan na bayu, hasangapon ma, bani nai bata ibabu. Amen. Undul makuria. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 134 ayat sada 2 pakon tolu. Amen.
marhitama hatani naibata natar surat bani sada Musa 45 ayat 3 dasu bani ayat 10. Nini si Joseph ma dopak sani nani ai. Ahu do si Joseph manggoluh ope bapatta. Tapi lang tarbalo sisi sani nani ai halani gobir ni si dia ilobe ini. Dop ai nini Joseph ma dopak sani nani ai. Padohor na siyam ma hulam bungkon. Jadi ipadohor si dia ma. Nini ma. Ahu do si Joseph ang ginasyam na jinual na siyam hutanoh masir. Onpe ulang masusah anjaha pusok uhur na siyam. Halani na jinual na siyam ahu hujon. Ay pasirsir haguluhan na siyam do. Asi isuruh na ibata ahu parlobe na siyam. Ay pa 2 tahun on ope masa lohe itanoh on. Tapi 5 tahun nari ope lang adong tidahan atap pariyama pe. Tapi isuruh na ibata do ahu parlobe na siyam. Lahu pa jonamkon ginopar na siyam itanoh on. Lahu paluahkon apa paguluhkon buhay humbani na siyam. Onpe sedo na siyam marsuruh ahu hujon. Na ibata do. Iya do pabakit ahu bani bapa ni parao. Gabi ko pala ni ganup rumah ni. Apa panrajai isap tanoh masir. Asip papodas na siyam matakok hubani bapa. Patugah na siyam mahubani. Sonondo hatani anakmu si Joseph. Domma ipabakit na ibata ahu gabi raja ni ganup tanoh masir. Tuat maham marayak ahu. Ulang be ipadokah-dokah. Marianan itanoh gosen maham. Ase dohor ilambungku. Ham pakon anakmu. Apa pahopumu. Rosi biri-biri pakon lombumu. Apa haganup nadong bamu. Ahu do masarihon ham ijay. Ay 5 tahun nari ope lohoy on. Ase ulang gabe masombu ham. Pakon isi ni rumahmu. Rosi haganup nadong bamu. Ay mata na siyam, pakon mata ni anggiku si Benjamin Indo mangidasi. Pabuwa pamanganku do, manonahkon hatain bani na siyam. Patugah na siyam mahuwa ni bapa pasal haganup, hasangaponku itanoh masiron. Apa haganup na ninidah na siyam. Dop ay paboras na siyam matuat hujon, rap pakon bapa. Dop ay irohop maborgok ni si Benjamin ang gini ay. Janah tangis. Si Benjamin pe tangis do manrogop bergok ni. Isumahi si Joseph maganup abang ni ay anjaha inunut tangis. Dop ay pe asimar sahap-sahap sanina ni ay pakonsi. Dop terbogay barita ay hurumah ni Parao. Pabuwa na dop roh saninani si Joseph ay. Jadi malas mauhur ni Parao pakon juak-juak ni ay. Amen. Martuah do na manangar hata ni naibata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Puji kita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 220 ayat sada 2 pakon tolu. Amen.
Saksihon hitama haporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sabta nohon. Au porsaya bani naibata na sasadain, Bapa pargogoh na sotarimbang, na manopalangit pakon tanah rosi haganup na tarida, rosi na sotarida. Au porsaya bani Tuhan Yesus Kristus na sasadain, anak sasadani naibata, na tinubukon ni Bapain sanggah na bedong duniaon, naibata humbani naibata, nalihar humbani nalihar, naibata na sitong humbani naibata na sitong, na itubukon lang na itopa, si sada hadirion pakon Bapain, marhitehon sido ijadihon haganu. Halani hita jolma pakon haluahon do, ia susurhun nagori atas, nagabe daging marhitay tondoy na pasing, humbani si Maria sanggah nape haliaban anjaha gabe jolma. Na iparsilangkon makokop hita bani panorang si Pontius Latus, manaron na parngit janah itano. Anjaha mulak manggolu bani ari patuluhon mangihut kon suratin. Naik ku surga anjaha hundul syamun ni Bapain. Janah mulak magira marhasoman hasangapon, laho manghumi halak na manggolu pakon nadok mati. Singdong ujung ni harajaon ni. Au porsaya bani tondoy na pasing, Tuhan jana si pagolu, narohum bani Bapa pakon anakin, si sombah jana si pasangapon, rap pakon Bapa apa anakin, nadok marsahap marhitei nabi-nabi. Au porsaya bani kuria na sasadain, kuria persadaan na pasing anjaha apostolis, ahu manaksiyon pandidion na sasadain, bahen haslasapan ni dosa, anjaha mangarap doahu bani patuhon ni sagala na dokmate, pakon bani haguluhan si magira. Amen. Hundul makuria. Puji hita Tuhan tamar hite doding haleluya nomor 260 ayat sada 2 pakon 4. Oh
Ting-ting atape penjelasan ting-ting batai Sadarion Minggu 20 Februari 2022 khusus hubani hita pagori ni kuria Bapa inang sunage ni umbah nama poso namar kebaktian minggu sonari pakon namar kebaktian minggu live streaming i rumah ni bei atape ijape maranan bani penorangon Aima otangan sinode jemaat. Iotang hubani hita ganupan anggota jemaat kuriaon, anggota sidi, ase sirsirro, mandihuti sinode jemaat, nai pamasa bani hari Minggu naloroh. Tanggal 27 Februari 2022, Marianan Igerejaon, Aima ibagas materi sinode jemaat laporan pertanggungjawaban kerja pakon keuangan Nikuriata tahun 2020 sada. Salinari gomos onma ting-ting na paduahon. Ase bapa inang hita ganupan ase boi diar torsa bani horjat tonga-tonga Nikuriataon ase robe maita bani hari Minggu naloroh. Na mangihut atape na parpudi dalam rangka mengalo-alo pesta Minggu Seksi Inang GKPS tahun 2022 ase hubadi haganupan nasiam inang nami nadop itodo na mangidangi kebaktian minggu pagi siang sore bani pesta Minggu Seksi Inang sonai humani na mangidangi pertongguan sektor dalam rangka menyambut pesta Minggu Inang ase roh mandihuti parsermonan aima na ipamasa bani hari Kamis naloroh tanggal 24 Februari 2022 pukul 10.30 i gerejaon. Sonaima ting-ting, sonaima tuga-tuga bata, nasiol sihor danota ibagas mingguon das kubani hari Minggu nalauro. Pergugi Tuhan mahita, horjata bagas kurion, boitor sama dalam di bagas nadiar, marete honi pangurupun betuhan martonggo mahita iban honi umbani jadwal Aima inang nomi dan Aima panorang. Pasada hita urta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih isembah kon hanami hubamu Tuhan. Halani holong pakon hidup ni urmu benami. Boy hanami mertupu marmalas ni ur ijon. Domah hanami malas urnami Tuhan memuji pasangap kongoranmu sadarion. Tuhan ibagas guluhon, bahat do tantangan, masalah nahi hadapi hanami Bapa. Bapa, hama memberi gogo benami, ase semangat hanami mendalani guluhon. Tuhan, itonggon hanami ijon, aima piga-piga kegiatan, na iya dongkon ikuria GKPS Sudirman. Aima pertupuan seksi inang jemaat kuriaon sonayama pertupuan seksi naposo pertupuan seksi bapa sektor 5 pertupuan seksi bapa kuriaon sahali sabulan on be Tuhan yondoskan hanami hutanganmu ujur hama sidea ase iringgas ibagas pertupuan sonayama suruham sidea hadir bapa ase pertupuan on bain boy meng pasanangkan uhurmu Tuhan. Tuhan sonai homa itonggon hanami kebaktian Minggu Remaja sadarion tanggal 20 Februari 2022 na ipukah kebaktian remaja IKPS Sudirman on pe Tuhan ujur hama ganupan remaja ase hadir mandihuti pertupuan on Tuhan ase lambi tandai sidea hata hagoluanmu Tuhan ibagas goluni sidea
Sonai hormat Tuhan, ditonggon hanami, untangan rapat pengurus lengkap seksi lansia. Naik ya dongkon tanggal 21 Februari 2022, on Tuhan asiria pakon lansia genupan, asero sidia Tuhan mendihiti partupuan on Tuhan hadir maham, berham gogo, harjur giton bani lansia genupan Bapa. Sonai hormat Tuhan, itonggon hanami, untangan sinode jemaat. Ikuriaon aima hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 aima siluk kalur Minggu siang Bapak onpe mangindo hanami ujurhan ganupan sidea asiro mendihuti on Tuhan sonai homa asiboi sidea bangkorjaon hatamu mandalon hatamu ibagos goluni sidea Bapak sonai homa itunggon hanami parsermonan na mengidangi bani pesta Minggu Seksi Indang GKPS tahun 2022 onpe Bapa mangindo hanami ojur hama sidea ase betul-betul sidea mengidangi menjalo hatamu memberitahu hatamu sidea Bapa ibagas harosuhmu beri hama kegenupan sidea hajar gitan Bapa sonai hama Tuhan kunjungan pelayanan kasih seksi Bapa sektor opat tanggal 27 Februari 2022 on na upos BI GKPS Balige aima GKPS Tarutung ope yunduskan hanami hubau Bapa iring-iring tugu-tugu ham sidea das hu Tarutung ase jorgit sidea lo melayani mengidangi hatamuin sonai hama mulak sidea hun balige Bapa hama madramoti sidea das pajupah bani keluargani masing-masing sonai hama Tuhan jadwal kebaktian Minggu Naroh sonai si pangidangi kebaktian Minggu Naroh tanggal 27 Februari ompe ganupan Bapa haganupan pelayan na mengidangi i jemaat Kuria Gapa Sudirman hamba mengajari sidea, hamba memberi uhur na bersih, ase betul-betul sidea melayani Bapa, menjalo hatamuin, ase sirsir sidea ganupan, i gereja on, sonai homa i sektor-sektor na mengidangi. Tuhan, sonai matonggo hanami, ubamu Bapa, dosa-dosa nami, pelanggaran nami, nalang harosuhmu, sasap hamain Tuhan. Ibagas goranmu hanami martonggo. Amin. Puji hita Tuhan tamar hite doding haleluya nomor 350 ayat sada pakot tolu. Sai tetap dengan sinar
martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na marhabangsa inagori atas, na itandahan nami marhiti anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Terima kasih apa puji-pujian masembah nami hubamu Tuhan. Nado patursahon pargulohon nami, das hubani panorang on Tuhan. Totu Tuhan lang halani hajaguan nami ay Tuhan. Pita halani hidup ni uhurmu do huban nami Bapa. Halani ay boy hanami martupu i rumahmu on in mana mamuji pakon pasangapkon goranmu Tuhan. Tuhan, talardo haguluhan nami ilobe-lobemu. Janah takas do ibotoh kamparu tolon nami bani panorang on Tuhan. Inma virus COVID-10 siah nalape maroti das bani panorang on Tuhan. Tuhan, asi pargugui hamma hanami melawan haganupan naburit in Tuhan. Ahape na masa itanoh on Tuhan pargugui ham hanami Bapa. Halani pita hamdo haguhon nami Tuhan. Pita hamdo benteng kehidupan nami Tuhan. Ase boy hanami marhorja rombanu bani arosuni urmu Bapa. Tolong maatemu ben nami perdosa on Tuhan. Sonai dohoma Tuhan hatamu nalau. Si tangaron nami tokinari. Na ipadasni inang pendita nami hutongah-tongah nami Tuhan. Beram hapentaranmu hubani inang nami on Tuhan. Sonai humahan nami haganupan kuryamu on Tuhan. Urasiham uhur apa pikiran nami Tuhan. Asilambini arusihan nami hatamu na ipadasni pendita nami Tuhan. Ulang pitah si panangar-nangar tumanghan nami Bapa. Tapi dihut mahanami si horjahon hatamu Tuhan. Mampuhun hamhanami Bapa, songon si Joseph, na membalaskon hajahaton, marhite habujuran Tuhan. Kolong maatimu Tuhan, pasusiham mahaganupan persembahon nami on Tuhan, patalup hamhanami ilobe-lobemu Bapa. Pasu-pasu ham maganup kuryamu na martupu i rumahmu on Tuhan. On matonggo panginduan nami Tuhan. Seng rosuh nami Bapa. Tapi rosuhmu mapasaut ham itongah-tongah nami. Kalau ngataimu huben nami Tuhan, masalah demi masalah, pribadi lepas pribadi, buai dosi hadap konon nami itanah on Tuhan. Tapi marhitai hon ham, mampu Tuhan nami mendalani on haganupan Tuhan. Kalau maataimu Bapa, sonai dohoma haganupan, pimpinan pusat GKPS, membani na tertinggi das hubani, pendeta, penginjil, sonai situa, samas, calon situa, pokon calon samas. Ase tong-tong hanami marsadani uhur Tuhan. Nalahu mengambilan kon hatamu, nalahu mengidangi kuryamu tungon Tuhan. Holong maataimu Bapa, galek doha nami Tuhan. Jangan singadong hapentaran nami Bapa. Tapi marhitay tonduimu ajari ham hanami memperlahu nabadiara Tuhan. Say saut marosuh ni urmu inagoritong on songon na inagori atas. Kolong maataimu Bapa ting-ting na masa. Pakon nasihol si mamasaon nami Tuhan marpasu-pasu mahamu bani haganupan in Tuhan. Asetor sa haganupan parguluhan nami songon ni harsukon ni urmu Bapa. Jalo hamma tonggo elek-elek nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amen. Riap mahita martonggo marhita itonggo na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus hubatta. Hamba panami na inagori atas, saya napapasing magoranmu, saya rom maharajaunmu, saya saut maharosuh ni urmu inagori tongah on songon na inagori atas. Beri hamba ben nami sadarion haguluhan ari-ari, sasapkam dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa depak hanami. Ulang hanami babai ham huparlajoan, palua ham hanami bani pangago. Ay hamdo si mada harajaon, pakon hagogohon, apa sangapon sadokah ni dokahni. Amen. Undul makuria. Paima jalo hita hatani Tuhan marhiti ambilan mandoring hita haleluya nomor 437 ayat sada das kubani tolu. Barurura
Dameninai bata nama ngatasi haganup paruhuron. Inma naman ramot kon uhur apa pikiran nasiam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Kita haganupan nahinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu ta bani sadarion. Minggu Seksagesima 20 Maret 2022. Jana hatanina ibata hubata humbani Lukas onom ayat 27 das hubani ayat 37. Lukas onom ayat 27 das hubani ayat 37 sonon ihatahon. Tita holong niuhur na baru. Tapi huhatahon ma bani nasiam si pananginangi. Haholongi nasiam ma musuh nasiam. Nama dear ma bani nasiam bani namar sogam niuhur bani nasiam. Pasu-pasu nasiam ma nama murai nasiam. Tonggohon nasiam ma na mandoruni nasiam. Anggo adong nama mastap huyummu. Tarehon ma na salopanari. Anjaha anggo ibuat hiomu. Ulang engkar age baju-bajumu. Sagala nama ngindo hunbamu bere. Anjaha halak nadop membuat barangmu. Ulang tungguai hunbani. Songon napi nindo nasiam bahenon ni halak bani nasiam. Sonaima bahen nasiam bani sidia. Ay anggo iha holongi nasiam namar holong diuhur bani nasiam. Ahama uli nasiam ijai. Ayage pardosa. Iha holongi do namar holong diur bani sidia. Anjaha anggo ibain nasiam nama dear hubani si bahen nama dear bani nasiam. Aha mauli nasiam ijai. Ayage pardosa sonaido ibain. Anjaha anggo papinjam kon nasiam bani halak. Laho mangarap kon balas hun bani. Aha mauli nasiam ijai. Ay halak si pardosa pe. Painjam kondo hubani hasoman ni pardosa. Anjaha ijalo do use ulak ni duit ni. Tapi haholongi nasiam ma musuh nasiam. Bahen nasiam ma nama dear. Anjaha papinjam kon nasiam ma ulang pala mangarap kon balos. Jadi bagal ma upah nasiam. Gabe anak si timbulanin ma nasiam. Ay layak do iya. Age bani halak naso mamboto martarima kasih apa bani halak parjahat. Gabe paridop ni hurma nasiam. Songon bapa nasiam paridop ni hurin. Ulang mana siam manguhum-uhumi. Ase ulang hona uhum nasiam. Ulang mana siam mamapai. Ase ulang hona papa nasiam. Palua nasiam. Ase ipalua nasiam. Naima dasni. Horas mahubata haganupan. Hita ganupan nahinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hukum ni dunia on sebenarnya mata ganti mata, gigi harus ganti gigi. Secara refleks setiap orang anggo ibain burit niuhur hubata mitersenah do pangahapta. Paida panorang ni hubalos kondoholi. Memang setiap budaya berbeda-beda.
budaya Simalungun berbeda, cara melampiaskan sakit hatinya. Budaya Batak Toba berbeda, budaya Karo berbeda. Anggo budaya Karo tersenggol letik, nahan ini Pak Tarigan, kutebak kamnari ini. Miter salose do, baik panorangai. Nah itu anggo binang baris kan, nah itu kutebak kamnari. Boys, salose tongon. Anggo halak Batak Toba naha. Mitor do, pala ido gina heni mitor sanaha do, satu rapai. Mitor do, segala makian dan kata kasar. Luar do, satu rapai. Anggo Simalungun, lang, sip-sip do ya mulak. Ibain pulungan nih. Ibain pulungan nih. Sip-sip ya, iombus hanjai. Das, atap huja, iya nanni, buritan naijayai. Tapi sapari duai, titah na lama duai. Itu hukum yang lama. Hukum itu tidak berlaku lagi. Memang di zaman Yesus menghidangi dunia, ada hukum yang berasal dari Hammurabi, itu katanya bahwa bila seseorang merusak, contohnya merusak mata seseorang, maka wajib bani nama seda ai panonggorni, harus dia rusak mata yang merusaknya. Wajib. Kalau enggak satu, dua-duanya dia rusak. Bila dia rusak giginya, wajib dia juga harus merusak gigi orang tersebut. Jadi tidak ada perikemanusiaan. Bahkan sebenarnya memang ini diharapkan untuk mengurangi kejahatan. Untuk membuat supaya ada efek jerah. Itu maksud nih, berhenti melakukan kejahatan. Tapi sayang di bahadon agabe korban bani penerapan hukum nasi sonayai. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Diam-diam ibahen pembalasannya dari tempat yang jauh. Ase menderita orang yang lain. Halaniai, Yesus menerapkan hukum yang baru, hukum kasih. Yesus menjungkir balikkan pemahaman tentang hukum yang sebenarnya itu kejam, buas dan bengis. Lang marosu Yesus, hukum nasonayai. Sebenarnya bukan tercipta kedamaian bani si sonayai. Anggopala masonai lalap tidak berhenti-henti itu. Ada sebuah ilustrasi dia dalam bentuk video, tapi husobut sonon dalam pengkalimatannya. Jadi seekor hantu melepaskan ikatan seekor keledai. Hantu lah, masa hantu seekor ya. Ada hantu melepaskan ikatan seekor keledai. Lalu keledai tersebut merusak ladang seorang petani. Marahma pangahapni sin rumah ni parjumaai petaniai. Masih ada masuasuananna lang jadi beya marpanin. Ibu numa haludiai. Mate itembak. Jadi marah mahoma si mada haludiai. Tala ni mati haludini. Ibu numa use parinangon ni parjumaai. Mamar balas si dia. Mamati halode, ibu nu istri ni parjuma, si mada halode, ibu nu se istri ni parjuma. Jadi marah mahoma parjumaai. Ibu nu mau se istri ni si mada halodiai. Mapiga haliai, bolak-balik. Ibu nu halode, ibu nu istri, ibu nu istri, ibu nu istri. Jadi marah
si mada halodeai ibakar ma rumah ni perjumaai bois maha genuban. Jadi sukun ma hubani hantuai. Nini sidea, mengapa kau bunuh semuanya? Nini hantuai merbalos, langau na membunuh. Aku hanya melepaskan keledai. Na membunuh, nasiamdo namar si bunuhan. Karena itu, aku hanya melepaskan keledai. Langau na membunuh. Hati manusia itu sebenarnya yang selalu menuntut balas tak habis-habisnya. Aima kalau dipelihara tuntutan, balasan, dendam, dan kemarahan. Aima anggo iberlakuhan, aima hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi yang tadi. Tak putus-putusnya sampai menderita habis-habisnya penderitaan manusia itu. Tak ada kasih di situ. Halani aido Yesus patugahkon pasal hukum kasih yang harus diberlakukan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Di tengah-tengah kehidupan si dia baik panorang hai. Kasihilah musuhmu. Jadi hubata ganupan didahita naparlobe bani teks taon ambilan tahun huha tahun mabani nasyam si panangi-nangi haholongi nasyam mambusun nasyam. Ini kalimat perintah yang harus dilaksanakan. Nama der mabaen nasyam bani namar sogam niuhur bani nasyam. Doposiai pasu-pasu nama muraiham haholongi ma musun nasyam. Ada beberapa kali penegasan kalimat ini bani ambilan tahun laho makatahon perlu tumang doon si horja honokon. Na perlu tumang doon si horja honokon. Na parpudi hatahon gabe paridok niu hurma. Ini kalimat perintah Yesus pasal hukum kasih na ipatugahni namaningon si horja hononai. Anggo adong nama mastap huyungmu tarehon nasalopah nari. On mai patorang mau se kasusai. Deposi patugah haholongi mamusuhmu. Anggo adong nama mastap huyungmu tarehon nasalopah nari. Menampar pipi berarti mendapat penghinaan bagi tradisi Yahudi. Pipi kanan dianggap tempat kehormatan seorang Yahudi. Jadi palama ipastap huyumni na sebelah kanan berarti dia mendapat penghinaan. Atau ketika seseorang mendapat penghinaan, sonarion kan bahagido, bukan persoalan kita memastap huyum, kita menafsirkan penghinaan. Ada kalanya perilaku seseorang terhadap kita juga kita lihat sebagai penghinaan. Persahap ni peboido ya hapo kita sebagai penghinaan. Pambaenan ni peboido secara organisasi peboido ai. Tonga-tonga di gereja, tonga-tonga di persekutuan kita bisa anggap saja perilaku gereja terhadap kita sebagai penghinaan, bisa aja. Sonai ma gereja ai. Kan itu. Perilaku seseorang. Ada banyak kejadian yang mungkin kita melihatnya itu sebagai penghinaan terhadap harga diri kita sebagai manusia. Doposiai, tidak sembarangan orang bisa menjamah pipi bagi orang Yahudi. Hanya orang yang benar-benar mengasihi dan dikasihi. Lang sembarangan
lang sembarangan boy memegang pipi kanan ini. Hanya orang yang mengasihi itu yang bisa menyentuh pipi. Bahkan lebih hina lagi bila dilanjutkan menampar pipi kiri 2 kali penghinaannya. Sakitnya itu di sini. Terpusu kan itu. Jadi pipi kanan itu sekali sudah sebagai penghinaan, tambah lagi ditampar pipi kiri itu katanya 2 kali. Sakitnya itu enggak ketolongan. Bisa-bisa akhirnya keputusannya mengatakan lang sonari mardomu itano sirarape jadi mah. Oi das hujai. Halaniaha terpusu do borit ni uhurhu das. Sonaima caraniai hubaku. Kita ganupan nahinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Apa arti pernyataan ini? Ada maksud ni Yesus. Nah isobut ni bani ayat 27. Anggo adong nama mastap huyummu tarehon mana salopah nari. Memang agak ekstrim. Memang satu sisi mungkin orang yang mengatakan sungguh lemah. Nampaknya Yesus mengajari para pengikutnya. Masa sudah ditampar pipi kanan disuruh lagi dikasih pipi kiri. Bagaimana itu? Domai hina ipaturu tu sen. Kita ganupan nainargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Onma keunggulan kelebihan hukum kasih na yondoskon Yesus utonga tongata. Sekali lagi, ini hukum kasih memang berbeda dengan hukum yang ditetapkan di dunia ini. Anggo sirikon Yesus maningon iporsando silang nibe. Halaniaha halani nama ngirikon Yesus maningon do ia mamboto dirini dom magok holong ni Yesus bani dirini halani ai do mambain gabe tahan ia anggo ipastap huyum na siamun bere na salopah nari. Dia tahan. Sebab kasih Tuhan dia sudah penuh di dalam dirinya. Jadi lang tanggung-tanggung, lang satongah-satongah, bani napa taridah kon holong ai. Deposiai, napa duahon, ihatahon, soal kepemilikan, anjaha halak na membuat barangmu ulang tunggu aihun bani. Soal hak, soal kepemilikan, anggo ibuat hiou ulang engkar age baju-bajumu bere malah. Artinya itu jangan setengah-setengah dalam melakukan tindakan kasih. Anggo dong na membuat bajumu, hioumu, ulang engkar bere baju-bajumu. Hiou itu adalah mantel Bani halak Yahudi yang sangat penting dipakai untuk melindungi tubuhnya, badannya. Jikalau malam melindunginya dari cuaca yang dingin, jikalau siang melindunginya dari panas terik yang begitu menyiksa dia. Sehingga hiou itu begitu penting bagi mereka. Jubah itu, mantel itu begitu penting bagi mereka. Anggo adong na membuat hai ulang engkar baju-bajumu bere. Jangan setengah-setengah dalam menunjukkan kasih. Tapi maningon totalitas. Hai donai maksud John. Tentu namangirikon Yesus maningon do boy pataridah kon aha nabi nahen di Yesus sonai mahoma na ihor jahon sirikon Yesus ai. Doposiai ididahita napatoluhon ni John naihatahon Yesus segala namangindo humbamu bere anja segala nadop membuat barangmu ulang tunggu ai humbani.
Segala nama ngindo bere, segala nama buat barangmu ulang tunggu ayun bani. Kita ganupan, Yesus mau mengajari kita ini menjadi orang yang berempati. Jadi tidak menjadi orang yang egois. Betul. Marah do diri, anggoi buat hasoman nalang hakni. Pasti duai. Pasti maningon marah do diri jai. Anggodong hasoman membuat nalang hakni, marah do diri jai. Tapi nah dohomanion anggo adong ma namasa itonga-tonga ni pargoluhan taon segala nama ngindo bereon halak nadok membuat barang ulang tunggu ayum bani. Harusnya kita juga punya rasa empati terhadap orang lain. Biasanya orang yang meminta dalam keadaan ini karena makan pun dia sudah susah. Yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi pada waktu itu, yang terjadi begitu. Karena kemiskinan, dia sulit untuk mengembalikan pinjaman yang dibuatnya. Karena kemiskinan, karena kemelaratannya, karena kesusahannya, dia meminjam tapi tak terpulangkannya. Aidu namasa. Tapi anggo bani hukum porisonai namasa maningon tarikon doai. Ahan adong bani buaton doai, paling enggak dia dijadikan menjadi budak kalau dia tidak bisa membayar utangnya. Kita ganupan nahinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu pasal holong na isobut Tuhan Yesus Kristus on juga meliputi bagaimana kita bisa merasakan rasa orang lain. Anggo masuk kita hubani si basaon ta, si Joseph ay pelang adong bebani. Jangankan tading-tadingan orang tuanya, dirinya pun sudah dijual ke Mesir. Dirinya pun bukan dia lagi yang punya. Sudah terjadi penjualan manusia di zaman itu. Anggo kalau sudah menjadi budak, kita tak berhak atas diri kita. Tapi tuannya yang berhak atas dirinya. Jadi tidak ada lagi hak asasi manusianya. Lah ngadong be, agi bilang ngadong be bani. Tapi ambilan taai si basaon atau ambilan partonggoan ai patugahkon irohob do saninani ai. Mallobe nasyam doau. Pasir sirhon si panganan nasyam, pasir sirhon hagoluhan nasyam do ase parlobe au da sumasiron. Iha somani naibata wow. Dia lihat dari sudut pandang yang seperti itu. Jadi bukan dari sudut pandang sakitnya itu, kebenciannya itu, kemarahannya itu, tapi dia melihat Tuhan yang mengutus aku mendahului nasyam humasiron. Pasir sirhon si panganon haguluhan nasyam. Kita ganupan nah hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hukum kasih yang Tuhan perkenalkan itu mau mengatakan hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Kalau Martin Luther King itu mengatakan kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Kan sonaido. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Kita holong do naboi manaluhon hajahaton ai. Kita holong. Kita holong do naboi pahombun ringis. Kita holong do naboi memutuskan balas dendam. Sehingga tidak ada keturunannya, generasi berikutnya dendam berkepanjangan. Pita holong do nabo
asadahon keluarga nadop doka. Lang marsisahapan atap halani ai. Atap halani tading-tadingan ay. Atap halani persengketaan na ay. Dong nasiam lang mardear pakon sanina nasiam. Adong nasiam na lang mardear pakon hasoman nasiam. Memang anggo marah do lalap hita lang salo siya. Lang salo siya. Tapi anggoi paulakulak holong aido naboi pahong bun ringisai gabe monang dohita. Kita bisa mengatasi kemarahan kita, kita menang dalam kehidupan ini, kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Kita ganupan, ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus. Bani ayat 36 on. Gabe paridop niu hurma nasyam. Songon bapa nasyam paridop niurin. Adong do patron bani goluton, adong siti ruonta. Jadi paridop niu hurma nasyam, songon bapa nasyam paridop niurin. Perlo bedo hita manjalo hidup niuhur, tentu ai mahoma terus kononta hubani hasomanta nalegan. Perlu bedo hita mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, tentu itu juga yang harus dirasakan oleh orang lain dari diri kita ini. Kan on gati huhatahon ilustrasi na sederhana. Marutang ham 10 juta hubani sesada halak. Jadi hidup pakon hamaya maaf malang terbayarau utang kuai alani bahatni urusanku persikolahku perkuliahku jumalang marpanen pandemi covid 10 sia pakon nalegan lalu dikatakannya ya sudahlah inang 10 juta itu lunaslah utangmu itu, dikatakan seperti itu. Bagaimana rasanya? Bahagianya luar biasa. Tapi adong HP utang ni hasoman bamu 1 juta. Lalu ham minta mari utang 1 juta. Dia bilang karena inang ini juga keadaannya sangat menderita. Sabarlah, utangku belum bisa kubayar. Karena memang jualan pun macet, karena memang keadaanku pun susah. Buritan do homaniau nini. Mitor bekam sonon bani bajunia bayar ngulang. Buis duham sonari. Ay parholong begurano nai. Na sonaha maguranon hita ay angguna sonai do parguluhanta. Yesus Kristus makatahon mangajari hitaon. Paridop niu hurmana siam. Penuh kasihlah kepada orang lain. Sebab Bapamu yang di surga juga penuh kasih kepadamu. Ase hubataon haganupan nah hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus poripayah pelaho makorjahon holong ai tapi parlo bedo hitan nadok manjalo holong ni Tuhan ai gabe margogo do hita makorjahon. Haholongi ma musuhmu, haholongi imbangmu, haholongi hasomanmu, haholongi ma isepeai. Karena holong doma parlobe ijalo hita. Amin martonggo mahita. Terima kasih Tuhan. Bani hatamu napato tap hanamion haganupan ase dasar ni pargoluhan namion aima holongmu. Tongon marutol dohanami. Naha maka holongi musuh. Naha manjalo hasoman nadok mamastap huyum siamun. Naha tongon lang manjalo utang ni hasoman.
O Tuhan, persaya do hanami. Holongmu nado parlobe ijalo hanami do na menggerakkan hanami haganupan gabe boy hanami mardame mardear manjalohon pataridahkon holong hubaya soman nami. Urupiham hanami Tuhan. Isepe hanamion dakdanak nama poso orang tua na lansia. Semuanya ini menjadi penggerak kasih Kristus hubani haganupan. Tuhan urupiham hanami hasoman nami nagalek nuan naburitan halani keadaan ni sidea natibal iruma atap iruma sakit. Tapi honham tanganmu bani si manjujung ni sidea mamasu sidea. Hase jorgit boy dirgak sidea. Marpangarapan hubamu halani gogo na humbamuin manjalir bayi akulani. Tuhan maidop maham pargogohi ham age kuriam nagalek halani pusok nyuhur. Sai bere tonduimu marhorja bayi hadirion ni sidia bayi hadirion nami. Ase tonduimu ma nama nogu-nogu manorangi uhur apa pikiran nami be. Gabi boy hanami tetap marpangarapan mangida. Pagal do kuasamu baik golu age namar pusok nyuhur. Maidop maham Tuhan tetap jagai ham hanami. Age nuanon itong-atongan is situasi kota Siantar yang sudah level 4. Pos uhur nami baik kam. Jagaun mudo hanami. Ajari ham hanami juga tetap disiplin dan setia dengan protokol kesehatan. Tuhan, on mahanami kuriamu marsomba hulobe-lobemu. Tangion ham mahanami Bapa. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninai bata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Paima natar surat bani Heber 10 tolu ayat 10 onom. Mambahen nama dear, apa namar si bere-bere ulang mahalupahon nasiam. Ay galangan na sonaido, iharosuhkon nai bata. Sonari ondoskon hitama galanganta.
siap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak jalana unjah ban nami. Terima kasih hata honon nami, halani tong-tong do ipasu-pasu ham golu nami. Doma iha somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horjanami, das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, rodo hanami mangondoskon buah ni horja. Nado pinasu pasu muin gabe galangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Sai jalo hama galangan namion. Bahen hasangapon digoran, jana mambain lambin marhataridahan harajaonmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo namion. Amen marhitei diate tupa roh doa Tuhan. Misir manasiam, jana gabe siboan pasu-pasu maham, anjaha sari bani ganup halak, jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham, isondangkon Tuhan naibata ma bohini hubamu, jana maidop mauhurni mangidahan. Idopakon Tuhan naibata ma bohini hubamu, jana ipa sorap ma dameini bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu ma hubata ganupan.